how to perform schedule plan maintenance and predictive maintenance step by step. Now I understand how to do the correct way of schedule plan maintenance and predictive maintenance. Pada training ni, saya belajar understanding on concept of schedule plan maintenance and predictive maintenance lah. Macam mana kita nak menjalankan aktiviti predictive maintenance dan juga schedule plan maintenance. Kita juga belajar macam mana nak achieve zero breakdown dan juga macam mana kita nak mengukur effectiveness of schedule plan maintenance. So, apa yang saya belajar daripada training ini adalah tentang teknik-teknik untuk kita melaksanakan plan dan juga predictive maintenance. Okay. Banyak ilmu yang saya belajar, ada yang sebelum ini perception yang mungkin salah yang saya faham tentang especially predictive maintenance ni. Saya nampak lebih jelas sebab penyampai adalah seorang yang amat berpengalaman dalam industri dan beliau telah menyampaikan dengan cara yang cukup jelas dan juga diberi beberapa contoh-contoh yang sangat berkait dengan industri. He always willing to listen our problems and give the best suggestion and the ways to solve these problems. And he also conducted many fun activities for us working in groups to let us know more about these topics. Very good job because they have two-way communication and also a lot of experience sharing in this training. Yes, a good job because we never learn this within our set at our factory, at our plant. So this for me, this is a very good exposure and opportunity. I personally, for me, I'm really satisfied. Dia sangat bagus lah. So dari segi apa yang disampaikan, sangat clear lah dia punya explanation tu, dia punya flow tu macam mana dia terangkan kepada kami, dan contoh juga yang diberikan juga mudah dipahami, dan dia punya pace delivery tu okay, so kita boleh catch up dengan apa yang dia cakap. The content yang dia bagi tu pun relevan dengan apa yang current situasi dalam industri, dalam real world lah. So lepas kita belajar tu, kita boleh apply lah terus apa yang kita belajar tu. Ada seorang yang sangat berpengalaman dan beliau telah berjaya untuk menyampaikan maksud atau cara sebenar sepatutnya maintenance dan juga predictive maintenance perlu dilaksanakan lah. Dan beliau telah beri contoh-contoh sebagaimana yang dilaksanakan di industri. Okay, currently actually the service in term of the location and then the sourcing, whatever you give, for me I'm very satisfied lah. Service OTC juga adalah sangat baik dari segi tempat belanja yang sangat kondusif dan selesa. OTC services is very good because they always support during the training. Services is good because they give good venue, good support to the program. Saya rasa dia buat satu kerja yang great job juga lah, sebab start daripada registration, dia dah mudah, dia punya staff mudah untuk membantu dari segi dia punya pendaftaran. Lepas tu sebelum kita nak pergi training pun dia provide necessary information lah, contoh macam tempat kat mana, so dia punya timing, agenda semua kan. Dari segi dia punya tempat pula pun okey, selesa, tempat selesa, so training material yang disediakan pun juga sangat baiklah kualiti dia. And then untuk refreshment pun juga, dia punya facility semua dekat training provider ni pun okey.
So dia punya training system pun bagus. So dia membantu kami dalam jua kita memberi kalau kita nak tahu bantuan lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Apa yang saya fikirkan, OTC juga telah berjaya untuk organize satu program dengan suasana yang sangat kondusif, bilik serta partisipan yang tidak ramai, jadi ia memberikan kita peluang untuk berinteraktif dengan trainer dengan lebih mudah lagi lah. Jadi saya merasakan bahawa pihak OTC telah berjaya lah mengadakan suatu program yang sangat penting, memandangkan masalah maintenance, masalah predictive maintenance ini adalah merupakan salah satu masalah utama lah yang terdapat di industri, bukan sahaja industri manufacturing, begitu juga di dalam industri servis.